Ndabasuhuje kandi mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ikaze muri aya makuru agezweho. Nyanza, abantu batatu bapfiriye mu manuka ya hoho yinjiye mu nzu irimo botike yarimo n'abantu hafi y'umuhanda Nyanza Kigali. Iyi manuka yabereye mu mudugudu wa Nyakabungo mu kagari ka Gasoro mu murenge wa Kigoma, ahangaha ni mu karere ka Nyanza. Yabaye ku mugoroba wo kuwa kane tariki ya 30 Nyakanga 2026. Nimwe mu nkuru tugiye kuza tugarukaho. Niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha kana subscribe ubundi dukomeze. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigoma Habineza Jean Baptiste yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko imodoka ya hoho yataye umuhanda yinjira mu nzu irimo abantu, irabagonga hahita hapfa abantu, dore ko kugeza kuri ubu ngubu amakuru ahari nuko ngo hari umuntu umwe wahasize ubuzima. Mu gukurikirana aho imodoka yari yaheze n'inzu yasenye, nyuma hagaragaye indi mirambo ibiri irimo uw'umugore n'umwana w'imyaka 4. Yagize ati habonetse imirambo 3 n'abandi bantu 5 bajyanwe mu bitaro, harimo n'umushoferi wari urembye cyane wajyanywe ku bitaro bya CHIB angaha ni mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo n'ubundi. Gitifu Habineza Jean Baptiste akomeza avuga ko hanangiritse inzu n'ibyarimo ndetse n'indi modoka iriyo n'ubundi ya hoho yagonze, gusa abari muri iriya modoka bo ntacyo babaye nk'uko amakuru abitangaza. Abari bahari babwiye ikinyamakuru umuseke.com ko imbangukiragutabara ambulance mu ndimi z'amahanga zahise zihagera, kandi ko n'inzego zo mu karere zahavuye mu gicuku cya saa 9 zuzuye umugore hoho yari yaguye hejuru uri mu bapfuye. Haje imashini iterura iyo hoho imuvanamo. Umuvugizi w'ishami rya polisi y'u Rwanda rishinzwe umutekano mu muhanda CIP Emmanuel Kayigi yabwiye Umuseke ko iyo mpanuka yahitanye abantu 3 abandi barakomereka. Yavuze ko imodoka yo mu bwoko bwa hoho yari ipakiye, ariko igeze mu ikona umushoferi ananirwa kurikata ngo ariheze iva mu gisate cy'umuhanda yagenderagamo. Yagize ati yinjiye mu kindi gisate cy'umuhanda ari naho yakubise imodoka ya pick-up, yakomeje urugendo igonga inzu y'ubucuruzi botike yarimo abantu 3 bahise bitaba Imana, abandi barakomereka bajyanwa kwa muganga. Yasabye abashoferi kutirara igihe batwaye ibinyabiziga, abibutsa ko impanuka idateguza. Yongeyeho ko igihe cyose bari mu muhanda bagomba kwitwararika no kuzirikana ko umuhanda atari bo bonyine bawukoresha. Kugeza ubu abantu bakomerekeye muri iyi mpanuka bari kwitabwaho n'abaganga mu bitaro by'i Nyanza. Byari byo, dusubire mu biganiro byacu biri imbere.